Halo Bing, kako brat? Dobrodošli na kanal Prelistavanje. U ovom videu sledi osvrt na strip čija se popularnost širom Balkana ne može meriti ni sa jednim drugim, kao i na izložbu upriličenu povodom pola veka objavljivanja. Ako čitate stripove, sigurno ste čuli neki od sledećih citata, a sva je prilika da ste ih čuli i ako ne čitate stripove. Ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi. Bolje izdati knjigu nego prijatelj. Naravno, reč je o Alanu Fordu, iza koga izvorno stoje scenarista Luciano Secchi i crtač Roberto Raviola, poznatiji kao Bunker i Magnus. Ovo ostvarenje je nastalo u Italiji, ali je deo jugoslovenske i post-jugoslovenske popularne kulture više nego bilo čije druge, a odgovor na pitanje kako je do toga došlo nije jednostavno. Najpre, Alan Ford po svojoj formi ne liči na druge stripove. U osnovi je to parodija špijunskog filma, epizode su predstavljene nizom gegova koji se nadovezuju jedan na drugi bez prave strukture u pričama. Svaka tabla sadrži dva panela, postavljena jedan iznad drugog, pa ritam pripovedanja podsjeća na slapstick komediju, čiji naziv vuče poreklo iz italijanske forme commedia dell'arte. Alanu Fordu je Lazar Džamić posvetio knjigu Cvjećarnica u kući cvijeća, gde je istakao kako mu je Bunker lično u jednom mailu potvrdio da je Alana Forda osmislio upravo prema ovoj antičkoj pozorišnoj formi. Njen prevod bi mogao biti i komedija improvizacije. Opšte poznato balkansko snalaženje je Džamić opisao kao nadrealnu farsu. Nadrealnim scenama u Alanu Fordu je kumovao i legendarni prevod, ili bolje rečeno transkreacija Nenada Briksija. Zbog toga se mnoge replike i dan danas pamte, poput onih iz dela Dušana Kovačevića. I zaista, čitanje ovog stripa je poput sedenja za kafanskim stolom u društvu Arčibalda Rajsa i Branislava Nušića kao kritičarima našeg mentaliteta. A možda se tajna popularnosti Alana Forda krije u još jednom citatu: ako želite da pobjedite u trci, morate prvi proći kroz cilj. U Muzeju Jugoslavije je nedavno održana izložba povodom pola veka objavljivanja Alana Forda, čiji je autor kulturolog Rok Glavan. Bila je naslovljena Alan Ford trči počasni krug i u nastavku priloga potražit ćemo odgovor gde je to Alan Ford danas. Rok Glavan je, kako bi objasnio zašto se Alan Ford tako dugo zadržao među nama, upotrebio jedan pravi pravcati Alan Fordovski pojam – ostalgija. No, šta ako je Alan Ford istrčao taj počasni krug? Tim povodom smo razgovarali s publicistom i marketinškim stručnjakom Lazarom Džamićem, kao i s Jasinom Kundalićem, urednikom srpskog izdanja Alana Forda. Džamićeva pasija prema ovom stripu je, rekosmo, dovela do toga da mu je posvetio knjigu. Na pitanje vidi li izlazak iz Alan Fordovskih klišeja i svakodnevice, odgovorio je sledeće: mi Alana Forda živimo već decenijama i iskreno ne vidim da ćemo uskoro prestati. Jednostavno biramo Alan Fordovske likove da nas vode, pristali smo da živimo u takvom svetu
I onda je prirodno da nam je i svakodnevica takva. Svuda oko nas farsa koja je ponekad toliko suluda da prelazi u nadrealno, ali u realnom životu. Zato je moj stav da naš prirodni oblik društvenog uređenja nije ni kapitalizam, ni komunizam, nego nadrealizam. Mi to živimo. Zato je i satira danas u problemu da kritikuje realnost, jer je stvarni život često farsičniji od bilo kakve satire. Porušile su se granice između strukture i haosa, institucija i pljačke, smisla i farse. Superhikovi su pobedili na našim prostorima. Sir Oliveri rade za njih, infrastrukture nam vode grunfovi, a Bob Rockovi spavaju, zaključuje Džamić. S druge strane, Jasena Kundalića smo zamolili za mišljenje o tome kakav je položaj ovog kultnog stripa u našoj popularnoj kulturi u sadašnjem trenutku. Kao i Stopa, odgovorio je uglavnom neprimetan. I dodao kako je zanimljivo da su ga prisvojili upravo oni čiji lik i delo ovo ostvarenje kritikuje. Političari koji protivnike karakterišu rečima kao iz crtanog filma ili lik ili izjava kao iz Alana Forda. On ističe da čak i zamenik gradonačelnika Beograda drži izdanja Alana Forda u svom kabinetu. Ljudi su načuli za Alana, provlači se po kvizovima u vidu pitanja, ali 90% njih niti čita, niti je čitalo strip. Doprinose tome i nove epizode sumnjivog kvaliteta, dakako. Mnogo toga, kulturološki i kultnog, nema nikakav položaj kod nas, tako da je Alan Ford još i dobro plasiran i drži se s obzirom na okolnosti. Bilo bi lepo da je deo neke lektire i da ga najpre klinci čitaju, ali nije. Biće zaboravljen za 30 godina, stavljen u neki ugao sećanja na popularnu kulturu 70-ih, danas ga ima na kašičicu, zahvaljujući pre svega generacijama koje ga se sećaju i koje su ga čitale u detinjstvu, podvukao je Kundalić. Dodali bismo još samo da je cijena ovog stripa i dalje sitnica. Ako vam se dopao video, lajkujte ga, podelite i pratite naš kanal.